Il-Ministru Marie-Louise Coleiro Preca qalet li dan il-Gvern irid jagħti l-opportunità li jiżviluppa l-abilitajiet tal-persuni b'diżabilità kollha, fosthom il-persuni neqsin mid-dawl. Waqt żjara li għamlet fil-Malta Society of the Blind, l-Onorevoli Coleiro Preca qalet li l-persuni nieqsa mid-dawl għandhom jiġu konsultati u flimkien mal-Gvern ifasslu pjan serju li jindirizza l-bżonnijiet tagħhom stess. Il-Ministru Coleiro Preca spjegat kif dan il-mod il-persuni nieqsa mid-dawl ikunu aktar motivati sabiex jikkontribwixxu f'soċjetà li tagħtihom lura il-wens u d-dinjità. L-Onorevoli Coleiro Preca qalet li pajjiżna jrid jindirizza bis-serjetà s-sitwazzjonijiet diffiċli u l-problemi ta' aċċessibilità li jiffaċċjaw persuni nieqsa mid-dawl. Il-Ministru qalet li dawn huma affarijiet bażiċi biex nagħmlu l-ħajja tal-persuni nieqsa mid-dawl aktar faċli u indipendenti. Marie-Louise Coleiro Preca spjegat kif dan il-Gvern huwa impenjat li jżid u jtejjeb ir-riżorsi allokati taħt is-servizzi tal-independent living. Il-Ministru qalet li hemm pjan li flimkien ma' fondi Ewropej, il-Gvern se jkun qed ikompli jiffinanzja proġetti ta' independent living, għaliex permezz ta' dan nistgħu naslu għall mira tal-Gvern, jiġifieri aktar persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Coleiro Preca tkellmet ukoll dwar il-bżonn tal-immodernizzar tal-Adult Training Center tal-persuni nieqsin mid-dawl f'Santa Venera biex dawn il-persuni ikollhom ambjent li jixraq ilhom.